Turi mu kagari ka Rubona, ahantu heza kuri brasserie. Tubazaniye ikibanza cyiza, ikibanza mureba muri video yanyu, gituru kugenda tuzamuka, gikora ku muhanda uri gutunganywa, gifite view yose 100% y'ikiyaga cya Kivu uko mubireba. Hariya ni kuri La Palme, hirya gatoya ni kuri Nirvana. Hano hino kuri aya mazu mubona ni mu marizoti. Hano hose mureba ni mu cyanya cy'amarizoti. Hano hantu naho kuva kuri brasserie cyangwa muri rompu ya brasserie kuhagera ushobora gukoresha iminota 5 cyangwa 7 mu gihe uri kuri moto. Mu gihe uvuye mu mujyi wa Gisenyi ushobora gukoresha iminota hagati y'10 na 15 mu gihe uri mu kinyabiziga. Hano hantu hafite ubuso burenga 800. Ni ubuso bugari cyane. Hano hantu uhaguze ubusevinza amafaranga yawe mu cyanya cy'ubukerarugendo, ahantu utazigera wicuza. Rega mbereke gatoya mbere yuko tuvuga ibindi. Murabona hari mu gasozi hoteli bari kubakamo. Zira ni hoteli nziza. Hepfo gato ni kuri Nirvana nkuko nayo babwiye. Zira ni izindi hoteli zitaritwa amazina ziri kubakwa, kandi zi hoteli uyu muhanda duhagazeho, umuhanda ukora kuri iki kibanza, zira hoteli zizawusangira nibi bibanza byose mubona kuri iyi nkengero hano duhagaze. Muri make uyu muhanda ugiye gukorwa vuba kandi byihuse kuko biri planned na leta. Kugira rero ngo ugure hano hantu uritwaza miliyoni 38 gusa zishobora kuganirwaho. Kuva hari hepfo tukazamuka tukagera iyo ruguru y'uwo mugabo ahantu yicaye, ugakomeza ukazamuka. Reka tuzamuke tubabwira. Hano hantu rero haratunganyijwe, igisigaye ni uguha planninga resort ushaka gupanga. Za resort ziba zubatse neza mu dusozi, akenshi ziba zikozwe mu mbaho ndetse n'ibiti, zikaba zikozwe mu mabuye. Niyo ikwiriye kujya hano, hanyuma ugatangira kurya ku mafaranga yawe witonze. Tubibutsa ko hano hakora ku mihanda 2 ipanzwe kuri master plan. ufashe UPI yaha ukayishyira muri master plan, uhita ubona ko hakora ku mihanda 2. Hahandi twahereye ndetse n'aha haruguru tugeze hose turacyari muri ubwo buso. Gusa ubwo buso burangirira kuri iki giti ikimureba. Inyuma y'icyo giti harimo umuhanda unyura muri kariyeri neza. Duhamagare kuri 078 300 87 witungira ahantu heza cyane. Ni GC, murakoze cyane. Nago twasoza tutaberetse akaview keza. Bereke kara akaview ku kiyaga cyose. Ikiyaga cyose view yakimeze neza cyane. Murabona ko hafite isuku, kandi washora hano yakunguka kuri miliyoni 38 gusa. Turabakunda cyane.